Mahedi ki he whapoa e angana me koe whalau mai mai whanau ni toka ki a Urumaki kata ko me mai ki te premua me whoki e tā wholo e ngā brother Peter Thompson e nge pule ako stai wholo ka mai e pule hawe lahi i toka e nge tā bo e a Josephina Mafi pe foki ke hoa e whai whikau e siasi o ngai hamoni e valeti whinau e ke ofisa kolonga sai mone tau tai e foki ke a la tutu funga e ko la tutu funga ko sea e komiti la paha i New Zealand Kore mo te tau kamata e tau pokalama, me ko e whamata mua e no kore ki a pātere ka peolani takala, e ne kataki mua o tatake ki tau tonu e tau loto kamata. Mano. E tau loto i e kua whakamai, e anu ngau mane nā nori. Me o tua ko tamakurea ki whakataua e nditi koino. Me a whakaonga a whakara, e mōui. Whakaomare e iaia e tātai pātere dēnei tas. E tai tāpō, ka ai whelera pit, a whakaonga tonga. Kama ka whoro mōui. E kia kaupō, ka kawhoro. Whiwhia mau ka whakapia mo e ka Kristu. Mai whai me tamai ka pegi e whakawhonga rea mau rāwhara mai tano e i e whanau wako o tonga Kristāna rau whakawhongai a whanua o te kōru mui e whiumai i maramaru e whanakoina o nio asopsio maria o wharataha mai ko ia koe honga ia e whiwhia e ka whiwhia e whanau, whakamoanga nahi i o whaka, o whanau mai e i hōkura. Kore tamai o tāpaki, roto i wā wāne te ngāo tō. A whio te ngāo tōle nahi ai āne whai mai e whaki, i vai vai e whiwhia. Tawangi ke petonia mua nahi, e tanga koe o whai mai e whaki a koe. Ka piki nā whakawhita atu ko mālo tō toka, a tōna nā whai e whakaosia. E whitu kono ngā toki nā tō nā si i whiakaia, i ngā tapu keke o māma koe. Ka piki nā mo, a mea tōna tuku mā hāhāna. E a mā tō nā spiai, o me pe mua mālo, i ngā whakoni o tā pe, whakanak me me mua. O whai e hunu whakase su Kristo a kako mā me i ki. Milano na Maria Mana. Whamaro ki a Matere ka Peolani kala e whahoko e tau lotu ka mata e ani, e o kore mua heni ki a tui vai, e ka taki o whakahoko anga e tau lea taritari ki e whiawhini. Malo. Tapu mo tā whoro. Whanau mo e makapuna hoeki. Tapu mo e onga tangatai ki Pātere.
Mo kau mo ui fuakava. Tapu mo malupo. Sokai mo farefa. Tapu atu. Ko fisakolo. Tapu foki ke kuriako. Mo whanau. Korisi lolo tonga. Tapu mawahe. Purupaki. Kau maa. Kau fofufonga kurianga tonga. Kore mua whanga mari koe ni. Ke lau kohoku koloa. Fofufonga atu. Pātele leo nai tasi tongia. Mai. Komiti Koristo toku tāku ilau a te aroa. Palestini. Lomano mano habai. Ayo ku iloa ko hautau. Kau tokon kia ya mutua ku whaha. Tau hei panga. Ko andiru turi. Ayo ku iloa ko malupo. Kau tokon kia ya ani. Sekretari ko Vesinia di tokon kia yang Feris. Ya ku fafufonga tumo kau Palestine ngai tau. Aku waktu fataya mo apa. Mo kau payonia. Fia ke tari ki motoro e fia whakoloa koe ni. Ko e fia ta eloa ka ki motoro. Ka ihe mau ngona. Kala he niwa kai. Ai amanak to uta he folau. Pea neo moe fia amo kaki. Nea ngoa e fus mongo. Mau matu fia. Ke tari ki motolo. E funga e mana tofu. E kai ngā loia. E mau mana tu. Ai moto ni la moa ki ki tau tolu. E taku i lau. Koe ui kuna kafa. Ko mou feia. E ngau lau kolo ai pore hoa koe ni. Ngau tuk wata. Me a te aloa ke tari ki moto. E hange koe lawe. Ko hongo fotu mai. O hange koe whakahua e puna ke. O ko hange ha siwe ke Pacific South. Fia e Palestini, kau mai Koristo tuku. Whai ha fola nima. Kai ke mau loto. Ke mo tue noa pe te mo paia e fonuan. Koe ha mofi mau. Te mau tuku. Ke tai, ka pare tua ka ki motoro. Pura ko ka mai whanau. Whamre morea tupe malupo mo soa kai na ngari ko whamatatu. Na ngari ko te tala lako. Kai tuku mua keu kau ke fia. E ko longo katoanga ai te aroa. Ko hipe ho mo fotu mai. E mau fia no.
Kai harea ia e ma. Ke talitari aki ki moto. I foi pate tahamu pe. Ma ke Kristo tuku. Tau inasi ko ata. E funga e menino mo fifi. Kaya harea te tala toki tua. Ange ko e lea e kau mauri. Haere mai, tua whaepa. Kurat ke ko sujud ta kula yo ate ro ke mo ka ta ki yo me mai ko ni ta mo ko ta foto ni alo Tapu moe takafalu o lotolangi. Moe tolu I hai o ku whiongo aki. Soakai. O ku whakatupu langi e aho. E ko ki tau tōna tau palani, na koia nā ne whakahopo. Ta kuia ia e fia.
mawawa e loto. I he fiafi whakakoroa koe ni. O whie whakamuwhunga e ta pātere o nai tas tongia. Kai mai kau koristo tuku kotoa o tā kuilau. Ta moe kai ngā wahi hahake. Ta moe tonga kotoa pe. Aloto honga ia mon. I he perula e ngahi waka. Ka whakalao lao e tauranga. I tau whiha aki ai. Kai ke ngata mō whai mea lawa he akademika. Mō te unu mani ke tala whakonua. Ka mau lau ka wai. Kai whetu kua e mau whia. Ka mō whotu mai. Me api ko niu kō kai. Ke tau whae ko Maria, ko tau taku i he lau, me he ati ko maunga o ne. Tala pia ngan, tamai tapu mo mea mai. Tamai kau tō whohe kotoa, me taku i lau, ka mai whapuwhonga e pure anga me tong. Mau whia lahi puno katoa. E kui kai toi tuku hai. Ka mau wanga o lolo e ngahi pui pui. E tau whiha aki he whio whofani. Koi ai soa kai. Whia lahi ke whakahau pata e whiafi koi ni. Leo ngoe ngahi peau, te mono taau, a ko fotu mai. O hange ha ringi lolo, ia tahi peau wa. Te mone talanoa e kananga, te tuki pe mua ki tamu moto, to e latea me kolo tau tea. Ko ia mau whia la. Tau mawat ngoi tala monu. I ngāwe kafa ku mō whakahoko. Ka pau ku tonu mate ki māmani. Kua noa roto he wani. Ka tau ange peke mō mau ha Olauri rei. Peke mō latahi e whanua koe ni. Whanua e kau Māori. Ka ngai tō whohe ku tōki tō. Mone tala e Māori, he mea nei lawe kia tui vai. Tēnā kōtō, katoa. Kā ki te ano, lewerewa e malanga, kau tua wha. Ka kumo e takawharu e langi nā wafia mei o tatatanga. Tā pupea ma tā whoro. Tapu moe wa tangata ki pātere. Tapu moe whawawhanga pureanga. Tapu moe kau, koe tutuko a te aroa. Malpo! Tu bebo a que eu fai a famalo. Malo mo e manatu ki api. Manatu ki e whanua tuku ala. Tapu ai honorea. Koe ware ia tama.
Malo buat whakalangi. I whanau, tāku i lau, mau mui po lau mai ai. Kau maa pātere, ka tiolan kakala, mai ofisa, kurianga, pulpat. Mau mui po lau mai ai. Malpo, ofisa kolo, paristeri he por sutuko atonga. Kau ipe koe mau ofa i whanau. Koe mau ware i a tama. Kau koe ange, te amu angena. Malo mua malko. Ofa whanau. Kai ke mau e soa kai harea. Wa whamaro ki pai. Kai ki mau toru. Kau kori tutuko a te aroa. Taku i lau. Sio mo whakalangalang whai ka te kumatoro ma ki whanau koe. Koe ai marpo kai ke mou e soa kai ka whamaro e tuha mo tau. Se pai ka whamaro i ai ahon. Whakauia i ha mau tō whatongia. Ai tōno no. Kore ke mau upanga te tala palo tonga mai o. Mo reo he mai maranga. Tata tawa. Kanu mai! Kawa me ngā wei! Tau i ka ngā wei a marpo. Kawa me ngā wei!
Olo pe o mo wilo, e pai atu ha ki lea whakamaro, ngā ki mātoru au kurao. Tawa ki tuku ha whaketai ha whakamaro, ki he tamai he wani. Kau ia ka ngā tāpua, o pai ha ki mātoru, ha tau, lai pe ha ki mātoru, ke kutu, o paura de monuai, ke awa opa koi. Ajen hal kubata, kita menggunakan aiki pada bahasa hidup. Ajen hal kubata, kabar pak, kabar abu. Ajen hal kubata, Palestina, Koristutuku, Alma, Alma Koristutuku berkape, como opa mai bagi motor. Ia biar kita opa boy. Kita hari-hari itu hamba tahu. Kita yang jadi malu. Malu luar. Como opa pada jasam. Upay makin malu atau lorong ya opa boy. Keaham dan aman itu. Kita menguat betul. Kalau ni tak afio ya me abudi lo juta luto. Rume aku maka hiu nanti kau ni orang kau mau dia luto. Yang iman kau kata kau mati oh. Aku ni orang tak. Kabar dia apa masih? Aduh enggak sama. Lagi motor apa? Kamu time. Kamu amat. Kita kau kata ya apa tu. Aduh enggak sama. Lagi motor tu. Então, o Perre ele matou Picolau aqui de nós o Perre toma muito mais a perto cara como que matou como matar o final é maula o igual e a falar por outro
mau ko ki le pe malo apito Kalau pernah mau ilo, kalau korek yang batu lawat, kami talah pakatap kakato, ko kamataan kiai, awak pakoloa, pakai anak efefini. Ko fefi abe ketu kuai. Mamalo ke otua mafi ne ofa me tauhi me fakainasa ki tauton fare fata ngani ya Aotearoa kimua kakato e mahomalea o fiafini o fia ke ngani ai minister ko tawe ngai falotkonwa lo vaya que que tari tapure lo sentuli que preama toma y faina malie ko tau pelo que via e alfa kolwani sokai mo malpo ora temua amofua ni mutua tuan eu faz semua awam dan beberapa bataan kalau mau terawan kita polisi aku tak laut tapi tahu mau buat kita tolu ingat mau iheni muy mai a pater capiolani kakala bege pure apo sokai ega sa kolom ka fola uno ko tope mo ka mai he pia pen ya ora ko silai wa ta hawa le fotu ai pure ana ko ngawe ko ni ko ta na ko ngawe fo o ilo ko ngawe ke na ngai fa lo tonwa Britania, the Ministry of Internal Affairs. If I go out, it is Hamalohi, the Fatokana Kina, on the Tokana Kina, Kakai Fonwa, and I hang if I fail, and I came out on the Topen. If I took the Kina, is Sino Kemuile. Ngai no foanga, ngai whainga maari o no kotoa pē. I tōnga tapu, o aku mai ki tō preano. I he whakakaukau ta tau ko ia, na e whainasea ke ngahi pa alalahi e whit, ai pa kotu ngau e koe ni. Ange ko motol ko mo meahi,
Ki mua e wā te tahawa, nei he malu malu, e office pale mia, e kau office a kōmu, e me kau puri whawa. E aho wako siulai wā te tahawa, ua nau hiki me office pale mia, o ki e malu malu ia, e potu ngawe ngahe ngawe whalotu whanua. Ai au tau munu ia, ke ni ai e office a kolo a rapaha, o kau he munu i whalau mai aho koe. Tā awe ngahi paa o e potu ngawe koe ni, a he peku mo mea i, o kai ka tau kai ngā tonga, o na unga ngā ue mai, e tori fo yakau ki Nusilani ka Australia. Tā hai e paa o e potu ngawe koe ni. Tā awe o e ngahi paa o e potu ngawe koe ni, ka whangai kiwa ka ngai ngawe wha, e ka kai whewhine, pea o e maru maru mui e potu ngawe koe ni. Koe maa koe ke tara whawhonua, ke tara tu whaholo, pea pe ke tau tupu, ai au tapa ia e au, i he maa au potu ngawe koe ni. Koe ngai whakalaka ki Sipoti, o maru maru moia, potu ngawe ke ngahi ngai whalotu whanua. Ai e koe ngahi paa kotoa ia, tānaki mai ki ai, nai tutuni e kabineti, ke iai ha tesi ai kau whatahaanga e kau taki lotu kotoa o tonga, ke i he maru maru e potu ngawe ngahi ngawe whalotu whanua. Koe unga peso a kai, hono o ate ki o hongo koe ni, ke mahaturunga me ai, ai uhinga, koe ngai whatongia koe o whai ai te ngai aki, ka mo tāku i tau, o ngai hene ai e ahu. Taha lewa o e tau mua ngā ue ai waa, ki hono ke tala tuku whaholo, pepe ke tokangai o tau tupu, ke tokangai kina hono tauki, ke i pātoro aki, hono hoko hoko aki, ai ilo, o tau raukau ai, e ngahi mea koe ke toi mau ia e ha potu ngau e ha whonua ke e pasiki. Kai ke ngata pē, ke ngahi ke tuku a historia o tonga. A koe whaiva, pia pehe whoki ki he lea, pia me ngahi mea ke, a he koe ngahi ilo i he lālanga. Ai ngahi ilo o kuwhi mau, ke hoko hoko aku e he whānau, he ko nau toru te nau ape me he tō tangata koe ni, he tō tangata hoko, ai ilo ko ia. Ka koe taha ia e tau mua ngau e paa koe ni, kono ke tupa atu whaolo. Nai uhingai hono whaku e whakakaukau koe ni. Ke whai mua a ngahi wheau i whaiva, a ngahi sistem yako kotoa e kototonga. O whakahoko ia he mahina ko a kosi wā te tahatonu. Nai whakufunga i lewa e tāku i lau, ai ngahi aku kotoa e katolika. I he whenau e aki me kautare i whita ako kotoa he ngahi sistem yako atonga. He ngahi ako a kure angana e whakufunga ia e ako maalunga mga high school. Ngahi ako a Westiliana, e whakufunga ia he ako maalunga o Tupou, pako Tupou High School. O ki ai lewa pano e ako, ai seas pahai ko Ocean of Light, na nau kau mai mo nau tolu, i whi au ki koe ni. Nai kau mai lewa ki ai pano e ako koe o kupahai kina e tō tahon ko e tuate la plau, unua ki o tonga. Ko ngahi ako ia, na nau whi au ki, i e laka laka, o whakahoko ia mara e te whaiva i a kosua whi tahatonu. Na e ao ao lewa, ai kau punake, me kau whamau, me i hahake, mo hihifo, nuku alofa ke whai ono whakamau, ai te au ki koe ni. Aho koe nei tālai ola, nei longo tai a te whaiva, he nei kai ki tai halea, in hanga e kei, ai whakamau nei whai ki aho koe ia, he nei mahino. Ako tuyo pole e tako. Tauru e
pe mo me ai. E pe ngai lau ngai mo. Ai ta lunga ko a ko ni. Ne ke to ke ai pe pa ka mau ke a ko ya. E dai tono me fi. E dai mahino. E whakawhalamga ke ako ia. Tāne ne ke Filipe o Laweni. Hangi pe ko mo mea i. Ako hinga e o hene a tāku lau he ako i. Moki mātoro. E nai hange hamisi. E nai sistemi ako pe mo ngahi kapi ako koto e o tutonga. Nai mino nai tālai e pāle. O pehe. O ki nau toho ko e apiako ko e tene mau e whi auhi ko e ni. Ko e pāle. E whakafofo ngahi e ngahi ako ko toa e o tutonga. E whi auhi ko ni whesua e tahwha. Mo mea i pe mo tolu. Tai brahe luma. Paki mea ku ia. Tau siang pekia. Ko e aho pe ko e na e tālai mo whapapau i he o ngongo. E mo i reko oti e preana tonga e aho a tāku i lau. E ki te aho mu. Ai ki te aho mu. Au ko fia i whahokoa. Ai pōpō kakato e krista. Neo mo. Te whakaamu ke kau mo ki tau tōru i wholau kueni. Ka ko hinga me whakongia ma wahe preana. Hoko tatau ia e taimu koe. O whahoko ki New York. Ka pau e ke mea kia. Ka lava mai pe. Pure ako ma umui wholau mai ai. Pehe ke tatai pātele. Ke whakakakato. Ai misi. Nai tuku mei. Ka koe ahoni ko tau mātākia. Ka tau pore. Ke a manaki. E whahoko e kore se ako tāko lau. Ai whaiwa. Whakaari. E aho wharai. So kai mo mor marpo. Koe o ngō mo ia. Pehe tuku au. Koe au mai. Ai uhinga no whire e tāko lau. Ti se karewa o tau kōsi. Nei whotu rewa e ki kōmiti. O kau ki ai ka no triako. Pea pehe ki tare hita ai ako. Whakakatoa ai katolika. Kato ngako so ane maha. Ke whakakaukau e nai whakakaukau. Nai whotutu. Ke whorau koe ni. Nai i paka e ki. E komiti koe. Alu e mau whaka. I ono whatuwhatu e whorau koe ni. Te eki pe ke ahi taimi, te mau ke heke hea. Mea pe whotu mai he tare kita e a Katolika, tāre. Mea pe whotua te whaka preanga, tāre. Mea tāne ne ke mau sio maka ke lelei, o e kau mo e ki e whora koe. Kotoa, o nau tole whahua te nau misaka. E ofisi ko ia hai kom lusina. Pa mo mea e pe no taramai ko ke ko ke wike tolu, wike fa. Nau ngau kia. O break e takuila o ele koti ko ia. E nai fahu pe misahe fraite ko ni. Fraite o pe. Mau ka to mai dis. Nau tolu ko to nai fahu. Ke kau mai forau ko ni. Koe kau ia a eiki, e whotutu ngā we nei whai. E taimi tatau, e komiti koe ni nei whai ai koe no tala noa i whewhe wholau mai ki he totongi. Pea mo mea whakanofo anga, mo e whetukutuku e whanau, ki whetu e whai ai e polifese. Nai roto lele e eiki ministaa, Pea mo tale kita o whotu ngau e ngai whalatonua. E totongi katoa a e whea a ki nau tonu kotoa e toko whawha o kumau i heni he ahoni.
Ka o tui kai ka mea siki a so kai ka maruo e ko nga hongi maarani. Ka kaurau monu ma rau tāpuaki e ofa kuia. Ki e taimi tatao e fua rewa pe e a ko tutua ta kuilawi tonga ai totongi e visa. Maule vai tala me krea ko pe me tare kita ko e nofo anga e vahe te motor Palestine. Kai mo e nautore ka Kristo tu o ta kuilau i Aotearoa. Kai pehe ki hono whitukutuku e whanau. I whituku e whai ai e whai makoi. O ko whamalolo loto honga mooni ke te koi Palestine kai pehe ki tokoni me kau hau lakanga ni kotoa pehe. Ngai whakai whae mo tamai. Tau mai a o siti. Mohamu. Ngai whatongia o fua i api. Ka koe whaki maonga o kumo whai. O hange koe ko tau mātahe ahu koe ni. Koe lau tāpuaki. Whaostea ki pe ongongo sa kai pa mamako. Tau tuta mai pe he pongpongin. O mau e pe alele pas. Pepe mo taritari. Ki mautora de pongpongin. Mamaloa. E ngai whukongai whae. E tālu e ahing hing. Pe aia me tai me tau mai waka. Kana mo ke iai pe ke taritari mautora. Whamaloa. I he whiawhini. Ko e tahape ki o ngongo atu. Ko e pengawe aki na e whai. E mo e komiti ko ia o kalanili o Osimau. Amana ke pumai ke holoni kua mai to tahape komiti ko ia o mai ai pasi mo fua ke kau folau. Pasi whanoa ki whanoa koka o mai mo VIP e wha. Ai koe kakata e toko whawha. Ki aho pule lulu a pongi, aho to a pule lulu, aho whalai te, toi toko naki. Ko hai, nā ne whalotoa e komitini, e oe te tau toi totongi ha mena. Ai koe ofa, pātā tā mea kai. Ko ia e preako, ko lama o whatongia, ke o mai ki tau tolu ki hene. Koe toenga koeni, koe tau poro kalama me hene, ke lulu ki he tau whoke to lulu kahau. Ko whaki kakatolia ki Palestini, tokon Palestini. Ai koristutuka tāku i lau, ka koeni ko mau me pas. Tiki te kau wholau ke mara e whai ai e whiauhi, mga whai wā. Pea pehefo ki he mea lere e whai ai whetukutuku. O kuikai ke toi ai ha mea, ke tau toi paro parema i ai. Ko e aho toko nā kipe, na nau mai e tiki te toru noa, ka whakahoko mai e toi o mai pe whakalai. E nai o mai e toru noa, pa talaki e whewhe toko hongo fulu koe. E kai ke kakato e whia, kau ka hua o nofu, o te ke kakato kotoa e toko hongo fulu koe. Ko iai o kunau whahoko mai, e toi o mai e hongo fulu, ke aho toko nā ki ia. Ka koia koe whakia ngongo pe ko whaamu ke o atu ke. Mea he pātele, e pehe ki he ao whangan, ai ngahi ngau e katoa ko lamu. Ki whamanatu pe taha, Palestini, ka kau kostutuka taku i lau, ka mo ngahi mātua tahu whanau, ka toko whawha nau hao moia me tonga, ko whakaamu ke utoe whoki me me toko whawha ko ia. Ko e whainga maarie ki taku i lau, o ki kaika ne osie. Ka pau te tau ngā e kōwea ke whainga maarie koe ni, e kai ki toi ai ka toi wholau pehe i he kahau. Ka ko ia kou tui o si whai pehe pātere ka kala, ono whatongia, talatala i whale ki kau wholau. Tau whoki pe tau tolu. Tau whoki pe, e ke ilahi pe me ngā whainga maarie ka hau, ke mātou ni umaya. O whiwhia ke whawhuwhunga ia to e whamalolo to hounga, ke kinau tolu he tāwhu, whunga i whae, tā mai, a toko ua, e ofa o mō whai ki whaki whanau pahe pahe atu.
ke toi whakasimba ana, i o fo paha te pili. Ka o tui ko i wike taha koi ko i hene ai. E hoko pe ko whakoroa ki ko whamiri, whahe ko whanau i e mea ua. Ka paugai hato o whatongia, ko he mama o, me he tau mua ngā ue, ka momoa manaki o ku whai mai, ka ko kori whakorefore. Ka uhuwhanga atu he lotu, le leia e ka sisu karaisi, ka mane ofa, ka mane pekia e kolosi, ka mo uiai. Lewe lewa e whaho hapa, ka tawa. Maria Guanique e kau, te rungai whanau, whaiva kona e lava mai mei toma. O tu paranga nofo kona e kau koristi tukta kulau, mahalo po ngalo. O katano ki whalo unono ka kufurunga ke hiwa whanau mei toma ngalo.
tonga whakare koe ni o whawhine me tafu o kuna kore atu ki he kau kolisituk ta koe lau to ape I heni a te roa Mokataki I whaleni Mokataki o lava mai ki heni ke whahoko atu e nau ki aitem hana tu whahoko pe mo wao mai ki heni pe ka haita o aitem e whai koe kora ke whanau kolisituk ta koe lau heni Mokataki o pe e mai ki moani ki heni ke whahoko atu e tau ki aitem malo Alo bito. Koe ko hata e ki rea e nia. I kore me e nia pia me e taki kau kolau. Ia te ki motoro e matua ka venga aki. Ono tau ki o e whanau tapu I lauta. Te ka waki pe mga pōpō. Wa mone pe kula mi mehe motuari. Kau kore ka mo whatangi matunga I whatohia aku whaia e re mai ka mo whanau tapu lau o whakawa pongpongi ia o mia tau ka mo e kure polau upakika na alawa I mau kau ki he polo kalama pongpongi I he aku kore
ai au kamata I he hafe ai hula ka koe whaamu i. O kore atu kate ina tolu. Kau mamahi taku I lau o whamai ka koe lawa o tukuangi ai whanau I he whetu o whakahoko ai. Ke kamata e mau whawhomai ate mai whonua I he kolokalama na maulao mai e. Paristeni ka tutu koe kau taki community ko tote. Hapo ma te mawala ka koni mai e. I whaahosi o mawhatongia o whatu maro. Kore me ke o whanga e kalawhatau o osi no kalaka koe me au whate e kamataanga. Alu po me mo a whalewha. E ke Padre Capiolani, kore a koe kore se ora tonga, Stan Paulo. Pege whakawhonga koe me Ministry of Internal Affairs. E whakawhonga mai kore anga koe uhi koe whanau tupu koe. Kako kina o tolu ai kaha o e whanua siasi me whamiri. Tango tupe o kono whaanga o whanau ki he tanga ongo lelei. Na e whakahoko ake, mai tana maki hono o pouki a e langa whatongia koe mai whanau. Me he kamataanga, tawhi mala e pangai e te uwhaiwa. O whai mai ki hono kore e visa. E amo hono tana maki whakalau maarie. Omi ai ngahi nungai tangata whalaanga e lotu ke amo e kolo. Ke mui whalau mai e whanau koe. I kai ngata ai ka o te tuku mai ai whalala e te ki mautoro. Ke te whakawhoki ato e whika koe na mo mea mai moia mi tonga I iki. Ke mo whiawhia whakataha pēr o hangea koe whika na mo tuuta heni ane uko. Pure ako lolotonga, wele atu ki Malakapuna ane uhu. Me oseangi ho whanau a koe ki tua whenua ki moau. Ka una ngawe he korista koe lau. Koe whomuono koe na he taimini. Koe whomuani ia e wafe mawalu. Neo mana kai ki o wako he korisi koia. Ka koho o whanau tama peau ngā ke whai aku ia te au he korisa fō. Koe toko tolu he korisi takui lau. Nā ku whai aku ia nā tolu e whataini newi ai. O kunau I he seminario lolotongani. Ia ko pātere. Hange o ku kai ke whai ha poe pore, ka whai te whia. Pena e haha ki momo, na e utu I he pulopula na e whakaheka e polisi. E kono polopolo e tau mātaa ia mai aho a mui o nau tahao. Kupehea e whia mai pātapata, ai ki I motuani he wakai atu. Ki he api tuko, ko kau he lau, I he aho whakawhiawhia. Ko whoki mai ai ki whanau koeni o nau mātā. Rea pena ai mane ho, a here, aho ana ke I takui lau ai, nau tali eiki I taimina ke I takui lau ai. E neo mo koe kai ke o pore pore, tau na
mama kia e mo tawe parokia e te miko ia mo Seniora Furiaki. Ana ne kore mai ke whahoko e tare hiki ke korisi tapui lau. Ana e whulau mai ke Nurusilani ke sewi whawhare mahaki. Te hongea ko ngare off o me la lahia ke whanau ia loa he motuani. Whatawange pe ko nau tō tamai ki hene ko e whiapo aki. Koe mahewahi hena whai he whakawhonga me pore anga Ministry of Internal Affairs ai whatongia mamafo ke iai tau tupu wa me tala whakawhonua. Ia kuanga po taimi ko osea te whanau koe ni me he api ako i kai ngalo whakawhonga. Koe ni ai mo ai tangata mo ai whiwhene o Aotearoa o nau i heni whai e whiawhia whai e manatu te api ko ni uko kai. Ea whakaturo atu te ki he rea e Māori Alupo haure mai ka whaia manatu ki whatai me whamamahi na mauhiwa hosana o taritari nerei ki mautolu ka i aho whaosi ke mufoke atu ku whaia hano kalose whai. E moane e rea koe kau pāngi o te he it is very easier to say hello than say goodbye. Whakoia e ofala hiatu. Moe amanaki lerei kau e iki i he ngahi maa koa koe ni amanaki ki mo whakamata he aha pongpongina ki he aha whaosi. Te whee tōkunga i ai te wai whanau una lota te mo e hufaki. Koe kātoanga hono tutuku, e ke mōwhoki, o ku whoki loi mata i kari whangalonga ta, i wahataimi no nou, ka au ne ome e pōpuaki ke te mautolu, i kai ngaloa api, whai manatu atu ki api o ni ukokai. E koe e ukai ki uto e whakaloloa, ka tawange, e kaua i ki, e tau whatongia o kumo uhinga i heni. Ka whonga ato e a te rerine ne ewa kai ki i heni. Koe e me e toko wa pātere heni koe taha e whanau tama a koni uko kai. Hange e pe hamu omi mi api ki api. Ka neongo ko makeisi. Ka ko eike whatongia. Tō upeo, hau pe koe pōpō. Uhi pe koe apiako, koe teo sisi, ka mai whanua atu pōmu o eki. Te koe ai ki rea whamonui atu. Te hebea tau te whakahataha e aho whaosi, amaki te mō e tau mā vai. Koe laumare da tau, ono taritari ki moto. Whamau atu ke whunua, si kai ngā ofa ko tau pē kuno ahia e whiawhi koeni. E ke ha mea e ma, ka mea pē ma o, o hange koe whanau ana e tala, ma o whanke atu, ai misa tua taha, mahina, whatataha e katolika tonga ko tau pē au kalani, e tau lono te moa i St. Benedict, taimi tahaua. E a kore te moa ho mō pātere, mui mai ati mō tolu, e tuku mai hamau ki i koloa. E ku tatau mai hae mau whiawhia, e ha pātere me tonga kune ahia Aotearoa, mau rau monu, lau tāmpuaki, e omi hamau koloa e aho koe.
Katoi mahalo kai ki mea ofa peia. Ki mauwhaka ka ngutolo. Ka pao ke anga ki merenga. Tuku mai ki ni motoani. Ka Moesea me Palestine e Koristo toko. Ki mātou ki whakalawawa e whatongia ko ia. Ki mua. Mōtou ki mea atu ki tongai. O whātou. Nā mōtou whātou. E tau retu, e whaka e tamai me alo me lau Maria Agarani. Fia sa mafan e kai lava ke ma poke ma pata hi ko manatu ke api tupua au fafeta no famalo ma ofenga mali e falawala na tola neo ko fototo me pani e tangat ko e fakakato e afiona ma no fo se mo kai ki hanga funongana hino na fonu fili fonu whaingata e tālunga mga ofa ke ome haki mautolu o tāmu ki mautolu ke wata e whamalo mau hanga tamai o korea o lau maari e maani tawange ma hiwa ne mau sāme ai ha maama ke tataki ki mautolu ke ahu ka osima o whewhe e tukonga e tō whatongia tali pēa e ola kai ke mau pore o hiwa lama mea mau mai au whilima. Mau ilo whakapau ko unga a mau pore o hi ko kau mo ki mau tolu tamai. Koe mau lotu ia, ke whai mea me langina mau tāpu aki. Malu i pa tuhoni i mau mai vai. Kai aha tono no e whanonga ngā whatawange hoko ia koe le soni. Ki mau wako e ngai tono no, kamata anga o mo ifo. Tuai, o ngai taga gato e whauroto pēr a Fiona. Maria ke mau whae. Kore peo whaki whae ki o alo ki mea ngāu i ki mau tōru. A Fiona mua o tua, ke lotu me hu whai atu mua pa ke mui e ki waka pēr a Fiona. A Fiona ea ka matamai, ka mau nofatu ko whanau, fai e po fina alo ia Jesus Cristo o mau e i. Amen.